na last time na usekhaya waba netinkinga hayi kahle phela mina bongisangangishilo ukuthi isondlo liyagicika mina uligicikela abantu ugicikela wena hawu manje lokuba amasonto socansona sengihamba ngigicikela amasonto yebo litakho ligicikele ke namuhla uhamba wafika la khaya alikangigicikeli ngivakashile yebo uvakashile cause senda sivumelwane vele ukuthi sidabo vakashela ngabo December last year bosokhaya namhlanje la khaya kini hayi bole khaya kini mina bengikuvakashile but bekumnandi but enjoyanga yini level ngecambe manga I will never enjoy ngizange nje sengize enjoy yini level khona umthetho yakini vele umthetho wasekhaya leyo ngeke nisho ukuthi sivakashe intiphatsa kanjena nini ukuthi sivakashe singene 30 seconds etoilet siphume masinyane yo vele tonke tivakashe spenda 30 seconds emthweni ngifuna kuhlala lengikhathe emthweni enteni setho lelikhulu nebe ama cornflakes niyowadlela lengikhathe emthweni awume njawume mina ethi ukhona la ngumthetho lolukhuni bhamba lo yogeza every day awukahle mina ulukhona igeza ngibani ngani mina ungitereni yebo ke mina kuyangisutha nje mina kugeza every day kanti wena ukulana ufananisi nawe mina wevayini phela ngabe washo ukuthi awukho ngitigezele ke bese bathini lapha ekhaya kini bathi ngangigeza uyageza wena ngiyageza vele wena ugeza bangasho lo ngeke shem ngeke mina lokuthi ngikugeza ngawe wena bengifuna ulahlekelwe sithundi salugeza sithundi ulahlekelwe sithundi outside your go buka ke mina la khaya go without a shadow ngifuna la khaya usigeyine lesithundi ungasilahli ukugeyina ithundi la khaya usigeyine lesithundi ungasilahli kanjani ya phela la khaya wena mnethu tivakashi tigeza kanye kuye ngaso ke lesivakashi sona leso ukuthi sigeza nasifika noma masesihamba hayi wena geyina sithundi la khaya noma geyina insila wena ngabe yazi ukuthi ngiyawujika ngigeyina insila ya vele utawujika lela utawubuyela ekhaya kini ngifuna bakubona ukuthi noba uvakashe embala shangakhololo wezila awungeke wena phela kusekhaya kithi hayi umthetho yakini ngathi ayiholi umthetho yakini yebo phela ngumthetho wala khaya lo ukuthi nje yabo la khaya mnethu la khaya bathi ukuthi singo lesi brown sing 35 rand lesimhlophe sing 40 rand angifuni ke bese wenda kuphapha so vete ishintshile eningi umthetho wena noma bukhonyovu nje wena uyaganga wena ungisidlani you are what we eat umthetho lo futhi umthetho wesibili la khaya awulali ngingakalali mina lweni manje ngifuna ungigadzele imbuzi hayi ke kubahle kahle imbuzilwane taku futhi la kuphi imbuzilwane tala khaya tikhathwa ngibani nguwe hayi nakanti imbuzilwane takini mina ngivakashile kufanele ukuthi uthi wena angibambe itinja letingasita semtini letingasita kithi ngibambe itinja tebamba kahle kahle ngifuna umthetho wala khaya uphikise wena mina ngizange sengiphikise ukuthi tingalumi mina njengoba wena ugadza tinja ukuthi tingalumi tivakashi wena nje ungigadzela imbuzilwane tingangilungi ngiyalala mina ebongisayena nakuhlula lokho mina ngafanga ngihambe la khaya kini ngingabuyi ebongisa ngumthetho wala khaya lo umthetho lebheceleni ngeke mina ngikhathe ngitsho ungakhatha imbuzilwane takini sala la imbuzilwane takini la ngomthetho la khaya uthela 3 wenhlafta ashukele tiyeni lakho uyangifamosa wesini umthetho la khaya usheshe uvuke ekseni ngabo 3 umshayisa umoya hlalwa la khaya serious